OKFM 101.7. Yankwa poye mantamu ho ana Kwabena Ofori wo na Ofori amanfo yenko tie enkoma won so di free ho ba na Ofori amanfo be me mo ache be ma pani mejo so fa na achemu dan mi amakwasi akwa honorable yese ka de nanka nipa bi ache na si e ba ne sei yo tikasi ye ma etiefo nyina kwa bade ba ye achim dan ewo epuye mantemu na anopa wu bepia na chese eni enyan pa na aha ye menya isan se nipa bi kire se omo nti omo ho ase enipa ya me ka omo asem no eye polling station executives omo a so kaya ye to aba na nsen ye NPP polling station omo ye no nationwide no abato no ebi ko so wo dan na eguso a ekoso no na eye NPP chairman a owa ha no eye chairman Awudu Isaka o kirema enyema a ekoso no na ni nje ho eti o kiro petition e de ko regional empanifo senka be omumfa omunsa ento eye abato na ekoso no ema ampa eye chairman ohini nkisi etu ka e ba achim da ene na esewani ema omanfo nyina etibi se omu edwane anase chairman kisi edwane ya otu nika anya sare anka omanfo na na se NPP omu a party ni da omu akoma so no ene nka omu fa no ho nche no kra isan se omu chirema oni chairman na owo eya atim dan Awudu Isaka chairman ena omaka omuti abom omu pese omutu eye kwasi akwa MP a oda omu akoma so nje ene omu ampene eno na atu amu a enei eya abato no oatwe asensen ewom so omu chinsensen no omu ha ne de eya odan ha no omu ko so to aba no nenso eya mpanifo fra omu wo national e kire omu se aba na omu to le no omu abo atu ogunya de se eya valid se de broni be ka no omu njintum enti omu atwen a eya police station executive to omu so aba omu timi wi ni e wo election mu no omu kire mu omu so omu atena wa hwe ni mu omu ntihwe mpanifo enti ene ya bodama ye di frifie eti omu ankasa aye omu MP honorable Alexander Kwesi Akwa ene kan ye nka omu koto no ofie ode a nya de senka obetimi atu ne ka ede na ni akire mu won kran abedi ne juma se mra hye bedwani awo parliament wonum na ene na esewani ni gate so omu tu ade ato atwene ye ni omu buru gate mu for so bie gate na no omu ko bie wonum a eye security man na wo ho ko ye adwane me ba so mbo aha gate no ayatumu no wa mu tu gate no wa mo buru mu a ma chese gate na force na omudi bie ya omudi ewura mu na eye security man ono so watchman wo ho no so chese wo ya pe be bi di ni theater sense enipa doa na ababe bu afa no so wo ho no na chese eni enyan pa omu force bie gate no wura mu enene omo eye deda senko omu wura eye efie na nkasa mu then so eye security man no eba no ono omu be kasa no kire omu say MP onya emergency call binti eye ahomachi be fe no nan mu a ekoni no nu watuka odi nani akire enkran eti senka nya de senya bi na kofie ene yese bia ono abunya line ni se ari akofa mejidi se ono abunya line no na ne hon watu ne ka wodi ekonya sade a ka anopei enka asem ebesi wachim dan no minji ni se tikesi enka beye enigisem kra na no wo se MP di wa dey omu trema MP na ono omu wo constituency ya na uba constituency so a ye MP ansa na chairman na say chairman na party ni sin na so no one MP no na ekabo mo omu etoato ye party na so omu ehwe party no say ebekoyi ana say enkoyi eti say ebob dam na say di frifie dia ene omu MP no na omu kraka omani a e wo say omu kọ na omu kọ busa na sem say di enti a omato aba na ebepem ne omu hu so omu kọ omanim ana say omu kọ omunchi na mama radio say no ade pa poten ye problem wo achim dan ho no ene de ba de asem ni nyina ne say yesi baabi a eja ehibia na tese anate musie fiba no na tese eja wo ho ni nyina sase nyina ne say oda no ba no kra ba ko party no emu achemienu
eye omo a omo support so anasa omo ta MP na watwam eye honorable William Japan kwetu echi ana afen so omo a omo bo eye MP ote so honorable Alexander Kwesi Akwa ono so omo bo ni kidom no emu ache eti bibia omo be bia no eye mpapa mu enkabo mu nhede ni hono eti sa afa we kase yekogbonkum afam foforo no so be kase debi yamfi ani nkire nifa na chese akofa menteme ho ase aba eti obia epre se ono so obehwe na watimi akọ na no ana MP otiso eno honorable Alexander Kwesi Akwa ono so ye na afamu die bia se ono so oye lose guard bia na chairman ono otiso no ono so ansha obema ne ma afa na sinti ayete obi epre eti dia akọfa aba no na je se chairman Audu Isaka uhia oni MP afa Debi ena MP nsusuro se wanya ne niema ye anaso antoto ne niema ye adachi bia no ahia chairman de obi beba beyi na ne to ase akonya eti ena ono so na ni abrepa ne manfo nso so eni abreta na chi a enya de so omo so se ombe pene kura enti enei omo trema eye executive ya to omo so aba no e wo se election no omo mu hu de ekosie se omo gitum anaso omo nyintum enya sa de a se omo MP eye honorable Akwesi Akwa ombe ma na tena se asumdwe mpa de me se net kese se wani ense okakire nka obepie mu aha na chese eni enyan papa na ayi ba ko amemi susu se Akwesi kura so call election nche na onte ne ka ade yesu oni nwie na waka no na for politicians omo ye memu na se politics omo ye wo ye memu de a aya na omo nhwe ho se wate wo ka na se onte wo ka eto obi a hwa ni interest se ono so ni nipa baba be di a anazo ba betina akonya no so ono so benya bibia free enti ano de saa na ye be kɔ no wa hapa omo nhwe omo eni na afa na omo hwe se wakɔ ne tent na se okɔ e onwie ye ne omo manaso mu nje no kra enani ade tie bia no ensem bebre ene kɔ so wa Akyem da a sempanifo antu omo na ensim anaso omo antu mlika mba odan ansha ade ebesi odan no enye papa kora wa MPP mu ejafo ne de akire bibia ni an awam yaso atwa Kwabena medase kwame bye yensan training Kwabena Ofori Eastern Region ena ye no omo edi enkomo na OKFM 101.7